Uba sengijahile bengizothi ifundo Hezekiya 18 verse 4. 18:4 Umsebenzi. Washumayela endlini yokusonta amasabatha onke. Iyangixaka mina lento ngathi emsebenzini lapha bengiphikisa inkani. Bethi hayi ubhalwe uShembe. La uShembe lapho ubhalwe iPhilipha. Ngathi mina rani lana la lo. Mhla ngiqeda nje lo mhlangano uhlangana. Ngathi mina lela yabo. Ikhonto ibhaliwe la. Esingeke ngazezi. 100 rand ngobeka phakathi. Nanku phekwe itafula. Ngifuna ukungitshena yedwa nje ukuthi ngesonto kwakusonta abantu. Ubani okasonto ngesonto? Encwadini ngivule eBhayibhelini usho ngoba uJesu wayeshumela amasabatha onke endlini zokusonta awufunde kusikisa yeqa kanti ezomtshela ukuthi uzosuka ahambe evela eSouth Africa abe unyazi kodwa besaphika basebeyethuka wavuthulula izingubo zakhe sukume evuthulula ingubo zakhe wathi kubo igazi lenu malibe phezu kwamakhanda uJesu uthi igazi lenu libe phezu kwamakhanda enu ngimhlophe mina wathi ngimhlophe mina engizakusuka manje ngiye kwabezini hamba ngeSouth Africa ngifangwe unyazi yekele Isambulo 21 verse 5 hayi sengizokuyeka mfowethu Isambulo 21 Isambulo verse 5 ngabona izulu elisha nomhlaba omusha ngoba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala wabe udlulile yabonga baba inkosi kubusisa izulu elisha yileli sikulo lakhiwe uShembe ithi inkosi yamaNazaretha ugaga nokubathika uzehlaba ezinyamansweni lethikana namadina la zonke sizethizilete uthi lalelani bataba ngizonifundisa inkolo yokuthi nipractice ukuhlala kwasezulwini sihleli lapha nje abasezulwini bahlala kanje ngoba kusho uShembe amen ngiyakhumbula ephume weseli lapha ngenyilanga weyabhajatisa inkosi 2 umhla ka-27 1906 kwakuJulayi ngiyayibona lapha encwadini abayibhalayo sebaphambanisa lelilanga ngokuphathela incwadi eyabhalwa ubabamkhulu ngesandla sakhe isikhona lapha kumele isihlabelelo esisabhale ngala magama esasifundwa i-hour lonke ukuhlatshelelwa umbhedesho wesabatha ohlatshelelwa i-hour lonke ngiyokuphathela kuthiwa yathi qhamuka indlamhlathi kamayekisa iseseweseli yeza yayisifika ithema ifika amagcekeni yayisikhumula icathulo yayisiphatha ngesandla yayisiyangena wathi umfundisi wakhona eweseli wathi hawu yangena yayisifika iguqa omnyango yayisingena ngaphakathi yayisiyahlala wayeseshumathi wahathula ngenxa yakho ngibona phakathe abafundisi bethu uthi Shembe ngikubonile ubuwenzani lapha Exodus 3 verse 5 noma 3 verse 5 hey isona sasezulwini sathi lalela sathi awuliphethe iBhayibheli mfundisi uthi mfundisi ngiliphethe uthi hayi ufunde la incwadi ikhuluma khona esathi sethu zalifunda nonke oseyitholela kahle shona mahala ngakubhoko wathi ungasondeli lapha uthi ke funda abamfundisi ukuthi kuthiwani lapha wathi ungasondeli lapha khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho uthi ke ngenzeni okubhora lapho ke baba ngifaka umlethatulo njengoba kubhaliwe kusemthethweni uthi endaweni kaNkulunkulu ekhulu licathulo muzongena khona lizenethini ngokuba indawo omikuyo ingcwele ingumhlabathi ongcwele Silwane awufunde Isambulo 11 verse 19 okwabangile jubane ungigijimeni iqinise
yazi ngiyakhumbula wena usonta lapha yena kulezi zindlu ezinesiphambano esinomephetho ngapha nangapha. Esakithi isiphambano sinamaringi ekugcineni nasekuqaleni sisho ukuthi lesi siphambano sakithi uNazaretha angeke kuphele emhlabeni kuze kubhubhe umhlaba. Hayi lesi siphelayo lesi abasibekile ondaba kayikhonjwa noma kuphi kodwa lesi saseNazaretha sisho njalo. Wabonwa umphongolo sivumelwano sakhe ethempelini lakhe kwakukhona unyama. Mana ungangijaha usazofika onyazina ume wakubonakala umphongolo enkonzweni yakho ukhona umphongolo esivumelwano kaJehova lo uthe ngo-2014 January sikupha kuyiwa kuthiwa inkosi yezulu nomhlaba kuyiwa phezulu entabeni yaseNhlangakazi waficakala abantu bebhebhamu bephethe ney'moto ey'thwele amanzi kuthiwa kuzothela amaNazaretha lwafika unyazi lwafike lama lulandela ngomphongolo esivumelwano lithi uhlalelene wena kaJehova wawuya phezulu sasithi entabeni thina sonke nawe nami ngishohlakaniphe kangakanani akekho wayesazi ukuthi kuyiwaphi kwakuthiwa kuye entabeni yaseNhlangakazi bafika bavimbile lapha nayibhamu ey'nkulu bami ngazo bathi wena Shembe ngoba ayikafiki 10 yakho uyaphi ngapha wathi hayi ngiye entabeni bathi yiphi yona hayi khona yayiseyikhomba ngorayidi into yasezulwini uma ubheka phezulu laphana wakhona umcibisholo owuthi ngolenkosazana ukhombe ezansi empumalanga kanti ukhomba iKhenani. Wena ufanele ukuthi kwakukhona umphongolo wesivumelwano kwase kubakhona abani wabona umphongolo wesivumelwano ethempelini lakhe abethi lapho sethempelini sikhona endlini yokusonta kwakukhona nonyazi vele Daniel 7:9 kwakukhona unyazi alunjani twa kanti ludala kunaleli iBhayibheli yakho nini leli lami iBhayibheli libhale ukuthi kwaku 1893 lasevele ukhona unyazi obvious. Daniel 7:9 Daniel 7:9 no 7:9 ngabe ngibona uzokungitsheneka wena ubusuka lapha yana nje enkonzweni wawukuyo ukuthi wabonani wena mina ngabe ngibona waze wabekwa izihlalo zobukhosi lalela-ke uyakuthi uma uzongena inkonzo ngesabata ngegquxa nje mahala uzoqhamuka isihlalo senkosi yasezulwini unyazi wathi omdala wezinsuku laselifika unyazi wahlala laseliyohlala okwambatha kwakhe kwakumhlophe njengomngqoqwane kodwa wezapho manje kanti futhi awuyeke baba awuyeke Exodus 15:2 asekuqaleni kweBhayibheli.